Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa M23 watangaje ko ry'ingabo za leta ya Kongo nizirama zongeye kugabaho ibitero bizarangira usubiye gufata umujyi wa Uvira. Byatangajwe n'ubugizi wungirije uriya mutwe Dr. Twahirwa mu kiganiro cyihariye yahaye ikinyamakuru bwiza cyo mu Rwanda. Itariki yo kubaza ko umwaka ushize nibwo M23 yari yafashe umujyi wa Uvira wa kabiri muri ntara y'Kivu y'Amajyepfo gusiza kuvamo nyuma y'iminsi mike ku busabe bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Tariki ya 17 Mutarama uyu mwaka nibwo ingabo za nyuma za M23 zavuye muri Uvira zicyava birangira ingabo za leta ya Kongo zari zarahunze abarwanyi bitwaza rendo ndetse n'ingabo z'ubundi basubiyemo. Dr. Wenda yavuze ko nta gahunda yo gufata Uvira M23 yari ifite, ariko byabaye ngombwa ko ijya gufata umujyi wa Uvira mu rwego rwo kurizamo ibitero ingabo za leta zari zabagabyeho kuva tariki 2 Ukuboza ko umwaka ushize. Ibi bitero byatangiriye mu gace ka Kamanyora. Dr. Wenda yagaragaje ko byari bigamije kurizamo amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa yashyiriweho umukono wa Washington muri leta z'ubumwe za Amerika itariki 9 z'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Leta ya Kongo biciye muri guverineri y'Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi heruze gutangaza ko nyuma yo gusubira muri Uvira ifite umugambi wo gukora ibitero simusiga mu rwego rwo kwambura M23 ibice byose igenzura by'umwihariko imijyi ya Bukavu, Goma na Bunagana. Ibi birajyana no kuba hari amakuru avuga ko muri Uvira hakomeje korezwa ingabo nyinshi zirimo abacanshuro b'abazungu ndetse n'ibikoresho byinshi bya gisirikare. Dr. Barinda yavuze ko ingabo za leta nizongera kuhagabaho ibitero bizarangira Uvira yongeye gufatwa. Ati niba bari baduteye Kamanyora batuma biriya bintu byose biba, nibongera kudutera nabwo niko bizamera, tuzasubira muri Uvira nibadutere vuba ahubwo. Dr. Barinda yongeye gushimangira ko M23 iki kiza imbere gukemura ibibazo ifitanye na leta ya Kongo mu buryo bw'ibiganiro. Ashimangira ko abaturage bazabona amahoro ku kabi n'akeza. Umutwe wa M23 kandi wishije ko gufata ku mujyi wa Bunagana wirukanyemo ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Wahamagaye kuri telefone perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi umusaba ko bajya mu biganiro mu rwego rwo kwirinda imeneka ry'amaraso undi akabitera utwatsi. Muri Kamena ya 2022 nibwo M23 yafashe uriya mujyi uherereye ku mpaka wa Kongo na Uganda nyuma y'amezi agera kuri 7 yari imaze iri mu mirwano n'ingabo za leta ya Kinshasa. Impande zombi zagiye mu ntambara mu gihe harashize igihe gito zijyanye ibiganiro byari bigamije gushakira umuti w'ibibazo birimo amakimbirane no mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ikimpunzi z'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari bamaze imyaka myinshi barahunze. Umuvugizi wungirije wa M23 Barinda mu kiganiro n'ikinyamakuru bwiza yavuze ko intumwa z'uriya mutwe zamaze amezi 18 ziganira na leta ya Tshisekedi ndetse ko ibiganiro byagendaga neza dore ko impande zombi zari zemanije kuvanga ingabo. Barinda avuga ko M23 icyo gihe yasuye ikigo cyitwa Mbanza Ngungu kiri muri metero birenga 150 mu burengerazuba bwa Kinshasa ingabo zabo zagomba kwakirirwamo ndetse abarwanyi bari buhungiro muri Uganda batangira gucyurwa berekeza mu kirunga cya Sabyinyo. Yavuze ko mu gihe M23 gitegereje ko ingengo y'imari yagomba gukora ibyari yumvikanye na leta Tshisekedi iboneka yatunguwe no kubona ingabo za Kongo zigabyo ibitero ari nawe intambara imaze imyaka 4 yatangiriye. Barinda yavuze ko umunsi wa mbere bagabwaho ibitero byabaye ngombwa ko bwirwana bakoresheje amabuye, hanyuma intwari ingabo za leta zataye zibunga bari M23 itangira gukoresha irwana kugeza itangiye kwigarura uduce tumwe na tumwe turi mu mujyi wa Bunagana. Yavuze ko uriya mujyi bakiwufata bahamagaye kuri telefone Tshisekedi bakamusaba ko baganira. Barinda yavuze ko Tshisekedi yakomeje umugambi wo gutera M23 ari nako irwana kugeza ifashe ibice byinshi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru ni ibice biri mu mujyi wa Goma kuri uwashize umwaka umwe ugenzurwa n'inyeshyamba. Ku rundi ruhande ariko umuhuzabikorwa wa M23 ko Huneye Nanga yasobanuye imikoranire y'izi nyeshyamba n'u Rwanda. Mu cyumweru gishize amazero y'u Rwanda muri leta z'ubumwe za Amerika Matilde Mukantabana yatangarije abadepite wa Washington bashinzwe gukurikirana ibibera muri Afurika ko u Rwanda rukorana na M23 mu bijyanye n'umutekano. Ambasaderi Mukantabana yasobanuye ko u Rwanda na M23 bikorana kubera ko bihuje impamvu yo kurinda abanyekongo b'ubwoko bw'abatutsi kandi ko byombi bihuje umwanzuro w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Icyo gihe urwego rw'iki kibazo n'ingaruka zacyo ku muhame w'umutekano u Rwanda rwashyizeho ntirukwiye gukerenswa. Niyo mpamvu u Rwanda rukorana mu by'umutekano na M23 ndabivuga mu buryo bweruye kugira ngo hubakwe icyizere binyuze mu mucyo. Uyu mudiplomate w'u Rwanda yarakomeje ati nubwo u Rwanda na M23 bihuje impamvu yo kurinda abatutsi bo muri Kongo ibitero bya FDLR n'imitwe y'intagondwa ishyigikiwe na FARDC, impamvu igihugu cyanjye irengeye gukumira ibindi bitero byambukiranya imipaka bigamije kurimbura nk'uko byagenze mu mpera za 90 bishobora gushyira u Rwanda mu kaga. Abo muri guverinoma ya Kongo Kinshasa nk'umuvugizi wayo Patrick Muyaya, y'u Burundi nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr. Bizimana Edouard, nayo mu bitangazamakuru mpuzamahanga byatangiye kwandika ko nyuma y'igihe kirekire u Rwanda ruhakana gufasha M23 noneho rwabyemeye. Mu kiganiro cy'ikinyamakuru igihe cyo mu Rwanda cyabereye mu mujyi wa Goma umuyobozi wa M23 ko Huneye Nanga yatangaje ko nagize isanzwe kiri mu bufatanye bw'irihura n'u Rwanda mu gihe bihuje umupaka. Ntangati nk'uko tubivuga mu Gifaransa, ese gukorana bivuze gufasha? Oya, ese dukorana n'u Rwanda? Ntidukorana n'u Rwanda gusa, tunakorana na Uganda. Dufite ibyo duhuje n'u Rwanda mu rwego rw'umutekano ku kibazo cyo kuba FDLR gihari. FDLR ni umutwe ufite intego yo kujya guhungabanya ubutegetsi
ubutegetsi bw'u Rwanda. Yakomeje avuga ko FDLR bari muri Kongo batwicira abantu bateza umutekano muke muri Kongo, nicyo kibazo duhuje gusenya umutwe wagize ibana bireba u Rwanda natwe muze kuva twagera igomorwa nyuma FDLR twafunze tukabohereza. Ubwo n'ubufatanye hashize umwaka FCM turifashe umujyi wa Goma nyuma y'urugamba rukomeye yari hanganye muri ingabo za leta ya Kongo, iza Afurika y'Epfo, Tanzania, Malawi, iziri mu butumwa bw'umuryango w'umujyi MONUSCO ndetse n'imitwe wazarenda. Nyuma y'ibyumweru bitatu FCM turafashe umujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Kuva mwaka ushize uwambuka umupaka wa Grande Barriere, Petite Barriere, Ruzizi na Bugarama ava mu Rwanda yinjira mu bice rigenzura, uwambuka ava mu byo rigenzura akinjira mu Rwanda. FCM risobanura ko mu gihe igenzura ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo byegera u Rwanda, ubucuruzi bwambukiranya imipaka impande zombi zihuriyeho bukaba bukomeje, ari ngombwa ko byifatanya mu kubungabunga umutekano waho. Kohoneye Inanga ati muza abantu abanyekongo, abanyarwanda yewe n'abanyamahanga bambukiye mu mipaka bagenda bagaruka ni abantu barenga 40,000 ku munsi ku mipaka yose. Bivuze iki rero? Ku mupaka wose hari abakozi bashinzwe kwinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda, ari n'abacu turakorana. Umuyobozi wa FCM yatangaje ko uretse n'u Rwanda ihuriro ryabo rikorana na Uganda ku mupaka bihuriyeho irimo Bunagana na Ishasha kugira ngo ibikorwa by'ubucuruzi bihuza Kampala n'intara Kivu y'Amajyaruguru bigende neza. Ati si u Rwanda gusa, Bunagana, Ishasha ni imipaka duhuriyeho na Uganda bimeze kimwe, dukorana nabo kugira ngo abantu bagere i Goma. Abantu bose, abanyamakuru, abacuruzi cyangwa se abandi kugira ngo bagere i Goma bisaba kunyura i Kigali cyangwa se Kampala. Ndemeze ko ari bufatanye, gufatanya n'ibivuze ubufasha. FCM turisobanura ko umuturage wo mu bice FCM igenzura aramutse akoreye ibyaha mu bice igenzura agahungira mu Rwanda rutamwohereza i Kinshasa mu gihe rwaba rumutaye muri yombi, ahubwo ko rumushyikiriza ubuyobozi bw'ibice yahunze kugira ngo bumukurikirane. Iro ryatangaje ko ubufatanye bwaryo n'u Rwanda ndetse n'Uganda bushingiye gusa ku nyungu z'abaturage. Ribaza impamvu abo ku Rwanda rurifasha bashingiye ku butumwa bwa Ambasaderi Mukantabana batavuga ko na Uganda irifasha. Nkivuga ko M23 kandi umuyobozi wa M23 Kohoneye Inanga yaburiho ry'ingabo zishyigikiye ubutegetsi bwa Kongo ko nirikomeza ubugizi bwa nabi mu mujyi wa Uvira abarwanyi babo bazafata inshingano zo gutabara abaturage. Mu kiganiro n'ikinyamakuru igihe cyo mu Rwanda Nanga yasobanuye ko FCM yavuye mu mujyi wa Uvira ku bushake ibisabwe na leta z'ubumwe za Amerika kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze, kandi ko atari ubwa mbere bikoze kuko ni Bunagana na Warikare byarabaye. Ati si ubwa mbere tubikoze, ni Bunagana twigeze kuhava muri Masisi ubwo hazaga ingabo za EAC twasubiye inyuma ibimeto birenga 100, muri Warikare twarahavuye kugira ngo habe ibiganiro bya Doha, ubu nabwo twasabwe kuva muri Uvira. Yibukije ko mbere yo kuva mu mujyi wa Uvira yamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko abaturage bawutuyemo bashobora kwicwa bashinzwe gukorana na FCM kandi ko abanyamurenge batuye mu ntara Kivu y'Amajyepfo bashobora kugabwaho ibitero. Nanga yasobanuye ko kugira ngo izi mpungenge ziba FCM yasabye umuryango mpuzamahanga kohereza muri uyu mujyi ingabo zitageraho zibogamiye kugira ngo zirinde umutekano w'abaturage, ariko ibyo bikaba bitarubahirijwe. Ati twavuyemo icyakurikiyeho murakizi, nyuma y'aho dusubiye inyuma habayeho ubusahuzi, ubwicanyi ndengakamere, gufunga abanyamurenge, ibitero bigambiriye abantu runaka. Hari imiryango igera kuri 900 y'abanyamurenge yavuye muri Uvira, Ubiri, Ruvungi, Sange, ariko cyane cyane Kamanyora. Yagaragaje ko kimwe mu byo FCM yamenye nyuma yo kuva mu bice yagenzuraga ari uko ufite imbaraga zo kugera kure hashoboka, kuko igihe cyose yafashe icyemezo cyo gusubira muri bimwe muri ibyo yabigezeho mu gihe gito cyane. Nanga yatangaje ko abasirikare ba Kongo Kinshasa ari amabandi, bityo ko nibakomeza gukora ubugizi bwa nabi muri Uvira FCM izafata inshingano yo gutabara abaturage. Ati kubw'ibyo rero turaburira amabandi ko nakomeza tuzafata inshingano. FCM itanze umubura mu gihe Kinshasa havugwa umugambi wo gutangiza vuba urugamba rwo gufata ibice byose iro rigenzura, nyuma y'aho rikwe barwanya ba nyuma mu mujyi wa Uvira tariki ya 17 Mutarama uyu mwaka turimo. Hanyuma urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kongo Kinshasa kuwa kabiri rwasubiye ku rubanza rwa Lieutenant General Firemo yavushije gukorana n'u Rwanda. Muri uru rubanza rwewe na Lieutenant General Joseph Mutombo Katarayi, abasirikare bane bakuru barimo Lieutenant General Ndimba Kongba wigeze kuba guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, General Major Sylvain Kengo urutse guhagarika ku nshingano zo kuba umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo, na General de Brigade Mwehurumbu Evariste baruhawe ijambo nk'abatangabuhamya. Abasirikare babajwe ku butumwa bubiri bwasanzwe muri telefone General Firemo yavu, ari nabwo bwashingiyeho mu kumuta muri yombi. Ni ubutumwa burimo bumwe buvuga ko bwaturutse kuri Colonel Senkoko Celestin Kinshasa wita umunyamabanga wihariwe General James Kabarebe. Ubushinjacyaha buvuga ko ubutumwa bwa mbere bwatanzweho amakuru na General Peter Chirimwami wapfuye mu mwaka ushize, bwavuga ngo Chirimwami ntuhagarika umushinga wacu. Lieutenant General Constant mu buhamya bwe yavuze ko yakiriye General Chirimwami Goma azanye amakuru y'uko bamwe mu basirikare bakuru bagomba kwitonderwa, by'umwihariko General Firemo yave wakekwaho gufatanya ubutasi n'abanzi b'Abanyarwanda. Ndimo avuga ko ibyo Chirimwami yamubwiye yabimenyesheje abamukuriye biciye kuri Ekenge warimo agira uruzinduko i Kinshasa. Abunganira General yave bivuga ko nta gihamya ifatika iriho yerekana ko ubwo butumwa bwigeze bubaho. Icyakora Lieutenant General Lucien Reneri Kuriya Bakumi usanzwe ari umushinjacyaha mukuru w'ingabo za Kongo Kinshasa yemeza ko ubwo butumwa bwari buhari nubwo atigeze abubona. Uyavuga ko General yave yanze gutanga ijambo banga rya telefone ze bigatuma telefone zifatwa zigahabwa inzobere. Yemeza kandi ko ubutumwa bwaweho ashingiye ku byavuzwe na Chirimwami, ibinashimangirwa n'ibyavuzwe n'abatangabuhamya. General yave ukekwaho kugirana ibiganiro nabo hafi y'Akabarebe kuva 2020 yashyizwe mu burasirazuba bwa Kongo nk'umuyobozi wa zone ya 3 ya gisirikare ibarizwamo ingabo zo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema na Chopo. Muri Nzeri 2022 nibwo yatawe muri yombi.
Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikira muri Uganda abanyamakuru bakoze ba muri no barandika marizwa perezida wa komisiyo y'amatora muri Uganda Simon Byabakama yasabye urukiko rw'ikirenga kutakira ikirego cy'abasaba kwitorwa rya perezida Museveni riteshwa agaciro kuko yemeza adashidikanye ko amatora yabaye tariki 15 w'ukwezi yagenze neza ndetse cyane. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko uyu mutegetsi w'iyi komisiyo abona ko bwana Robert Kasibante wareze asaba kwitorwa rya Museveni riteshwa agaciro yabikoze mu buryo butari bwo kandi ko urukiko rudakwiye guteshwa umwanya mu buryo budasobanutse. Bwana Kasibante avuga ko igikorwa cyo gutegura amatora uhereye mu kwandika bazatora, kwakira kandidatire, gutora no kubara amajwi byose byabaye mu buryo bubi, agasanga bikwiye ko aya matora asubirwamo uko yakabaye kubera ko habaye mu buriganya ku buryo bugaragara. Uyu wari kandida perezida avuga ko uburyo bw'ikoranabuhanga bwakoreshejwe mu gutora bwapfuye ku munsi nyirizina w'itora, agasanga biri mu hita bitesha agaciro igikorwa cy'amatora cyabaye muri Uganda. Bamwe mu bantu bazi neza uko byagenze muri Uganda bavuga ko gutora mu buryo bw'ikoranabuhanga kuba byarapfuye ari uko internet yari yavuye mu gihugu hose, ariko perezida wa komisiyo y'amatora ibi ntabikozwa. Avuga ko bahise bashaka igisubizo cyihuse ku buryo nawe ukwiye kubyibazaho. Perezida wa komisiyo y'amatora ya Uganda avuga ko nta rwitwazo na ruto bataratsinze amatora bafite kuko no kura amajwi byabereye ku mugaragaro uwo ari wese aharuzi, agasanga ikirego gitesha agaciro itorwa rya Museveni kidakwiye kuba cyakwakirwa mu rukiko. Perezida Museveni nawe aherutse kohereza ubusabe mu rukiko rw'ikirenga asaba ko rudakwiye guha agaciro ikirego cya Robert Kasibante busaba ko amatora ateshwa agaciro kuko atabaye mu buryo bukurikije amagenga amatora ku isi. Komisiyo y'amatora y'u Rwanda yemeje ko Yoweri Kaguta Museveni yatsinze amatora ya perezida n'amajwi 71% mu gihe bari bahanganye cyane Robert Kyagulanyi Ssentamu uzi nka Bobi Wine yagize amajwi 24%. Mabwire kandi ku munyamakuru n'umusesenguzi w'ibya politiki muri Uganda Andrew Mwenda yavuze ko sosiyete y'ubwikorezi bwo mu kirere icyo gihugu Uganda Airlines idateze kubona inyungu ashingiye ku bibazo bya ruswa n'ibyo yise ubujura biri mu miyoborere yayo. Ibyo yavugiye mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo ya Uganda cyagarukaga ku nyungu zitandukanye zirimo n'amatora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba. Mwenda yavuze ko ntawe ukwiye gutungurwa n'uko Uganda Airlines itaragera ku rwego rwo kunguka mu buryo bugaragara, asobanura ko bisaba igihe kinini kugira ngo sosiyete y'ubwikorezi bwo mu kirere atere imbere kandi ko byari bisanzwe mu rwego rw'ubwikorezi bwo mu kirere. Ati nta kibazo mbona mu kuba Uganda Airlines itaratangira kunguka bifatika kuko sosiyete z'indege zigishingwa zisaba igihe kugira ngo zitere imbere bigaragara. Gusa Mwenda yavuze ko ibibazo iyo sosiyete ifite birenze kuba ikiri no mu bwikorezi bwo mu kirere ahubwo ari imiyoborere mibi. Yagaragaje ko ikibazo cya mbere ari ubushobozi buke n'ubumenyi budahagije mu by'ubwikorezi bwo mu kirere mu buyobozi bwayo. Avuga ko batumva neza uko urwego bayobora rukora. Ikindi kibazo gikomeye yagaragaje ni ruswa no gukoresha ububasha bw'abayobozi bayo mu nyungu zabo bwite ndetse ntiyatinye no kuvuga ko ari abajura. Ati iyo sosiyete iyoborwa n'abajura ibi ndabivuga nkomeje rwose umuyobozi mukuru wayo n'ushinzwe ubucuruzi bakwiye kugera mu rukiko. Ntabwo nicuza ko naba ntanze amakuru atariyo kuko mvuze ko ari abajura nzabereka ibigaragaza ko ari bo. Asobanura ko imikorere mibi ya Uganda Airlines igenda ikanagira mu gufata ibyemezo bidahwitse, atunga urutoki itangwa ry'amasoko y'ibyo sosiyete ikenera. Ati hari ubucuruzi bwinshi baba bakora nko kubaha ibikomoka kuri peteroli n'ibindi bikenerwa, bagenda bakuramo abahaga izo serivisi noneho bakazamo babo bashobora gukorana mu buryo basaguraho amafaranga ya komisiyo. Uwo musesenguzi yakomeje nenga uburyo indege nini za Uganda Airlines zikoreshwa, agaragaza ko zose zijyana mu byerekezo bya kure cyane, noneho wateranye igihe zimarayo n'icyo kugaruka ugasanga ni hafi umunsi wose, bigatuma hakorwa ingendo nkeya. Mwenda asoza agaragaza ko ibyo abona byakemurwa uruhuri rw'ibibazo, ahamya ko inama y'ubutegetsi ya Uganda Airlines irebera ari gukoresha abanyamahanga bafite inararibonye mu icungire ubwikorezi bwo mu kirere mu gihe runaka abanyabuganda bakaba babigiraho. Yavuze ko ibyo byagabanya ikibazo cy'ikene wabo gikunze kugaragara muri Uganda, aho usanga bafite inshingano runaka bashyirwaho igitutu na bene wabo ngo babahe akazi, ari byo biteye ibibazo by'abakozi badafite inararibonye kandi ko ibyo ku banyamahanga bitashoboka. Ati abanyamahanga ntibakwemera ruswa cyangwa se ivangura, bo bakora nk'ikinyamwuga abanyabuganda bakabigiraho. Ibyo yavuze ko ari byo byatuma ishoramari ishyirwa muri Uganda Airlines rigifasha kwaguka no gukomeza gufasha icyo gihugu kugihuza n'amahanga.